Kita goyang lagi ya. Goyang lagi sambil sawer. Bareng-bareng lagi Mas Fauzan di sini ya. Ayo, Pak De mau nyawer Pak De? Kembali. Ada Wisdom, Lutfi. Kembali kita ojing bersama-sama di sini Besti ya. Iya. Hehehe. Kadung sayang, wes kadung. Woha, hati wis kebacot nyaman. Yuk, asal tuanmu telu, asal tuanmu cari wong tuamu dihitung rakyatmu. Apa rasanya wong tua orang kok koyong ini. Kita ojing bareng-bareng Cega Enterprise ya. Hehe, apa awak dewe. Sok kebetulan kabeh kuwi ora sing tak jalo. Jare wong tuamu